Hi mga langga! Welcome to my channel. If you are new in my channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with my future videos. And of course, if you enjoyed watching this video, do not forget to like, comment, and share. So, ari ko di subong mga langga sa may Pasig City para magsuroy-suroy kag maglantaw ka nga anda nga Christmas light display. I know for sure nga hindi ka mo makalagaw because of this pandemic, but sit back, relax, and enjoy kay itour ta ka mo sa plaza sang Pasig City. I know excited ka mo, so if you are excited, what are you waiting for? Come on, let's go!
there you have it mga langga. So natapos ko ng akin nga pagsuroy-suroy sa Plaza Kang Pasig. So last glimpse ta mga langga para yes. So natapos din natin ang atin nga lagaw. So nami siya kay naga-enjoy ka kang lights at the same time gina-follow ninyo ang health protocol. So kung makita ninyo kayo na very strict sanda sa social distancing, sa pagkuha sa body temperature and everything. So kung makita nyo may naga-falling light sa likod. Yeah. So I hope that you enjoyed watching. So bye-bye. So subscribe mga langga.